Evo, gospodine Maričiću, krenimo s vama. Vidjeli smo zajedno prilog. Što reći na to? Šta reći osim da je to užas. Užas i četnička zlodjela. Mogli bismo reći ratni zločin. Imaju pravo ljudi koji su se javljali u ovom prilogu. To se ne smije zaboraviti. To je nešto što ne može preći samo tako kao da se nije dogodilo. To ne može biti ništa drugo nego veliki razlog da do ove rehabilitacije koje se provodi u Beogradu u Višem sudu ne dođe. Presuda Draži Mihajloviću koja je donesena na sudu u ono doba, donesena je na temelju ovakvih povijesnih činjenica. Međutim, ne samo taj povijesni činjenični supstrat, nego i činjenice koje su iznosili svjedoci na tom suđenju doveo do toga da je sud izrekao smrtnu presudu Draži Mihajloviću. Tražiti sada njegovu rehabilitaciju na temelju nekakvih procesnih pretpostavki, ako sam dobro vidio u nekim medijima je pisano da se traži radi toga što je sud bio navodno pristran, što je, ako se nisu naveli neki zaista dobri razlozi u domeni dojma, zatim da nije bilo dovoljno vremena da se očituje na optužbe ili da nije imao odvjetnika, advokata, što nije točno, jer koliko sam mogao pročitati u obrazloženju presude koje je usmeno dao sudac koji je obrazlagao presudu, govori se čak i o braniteljima Draže Mihajlovića, a poimenično se navodi jedan branitelj, njegovi navodi i zašto ti navodi nisu mogli biti prihvaćeni kao argumenti u obranu Draže Mihajlovića. Evo, gospodine Maričiću, koji je stav antifašističkih boraca? Čuli smo, pričamo li o tome premalo ili nedovoljno ili previše, ili je to unutarnja stvar Srbije? Prije svega, htio bih reći da mi u Savezu antifašističkih boraca i antifašista zaista ne odobravamo ovu rehabilitaciju i ne mislimo da je ona samo pitanje Republike Srbije u kojoj se to događa i ne mislimo da mi ne bismo trebali razmišljati o tome što se tamo događa. Naime, to je atak na antifašizam, to je atak na rezultate narodnooslobodilačke borbe, to je atak na sve ono što su antifašisti u narodnooslobodilačkoj borbi ostvarili. Prema tome, mora nas se to interesirati. Naš savez je još 2010. godine održao jednu tiskovnu konferenciju. Odjek je bio onakav kakav je bio i uputili smo s te tiskovne konferencije svoj protest. Dakle, to je bilo pred početak druge sjednice tog višeg suda u Beogradu. Bili smo protiv te rehabilitacije. Upozorili smo i najviše državnike Republike Hrvatske o našim stavovima. Hoćete li sada nešto učiniti? Pa i sada ćemo učiniti, ali ja mislim da sada možemo samo komentirati događaje na sudu. Tada smo se mi suprotstavili u samom početku takvoj rehabilitaciji. Znači, još ćete pričekati suđenje pa ćete poduzeti neke korake. Naime, mi smatramo da je to jedno razmahivanje četništva, da su se četnici borili protiv ondašnje države sve do 1955. godine, da su se četničke ideje pokazale vrlo jasno 1991. godine u napadu na Hrvatsku i da mi ne možemo kao antifašisti šutiti i dozvoliti rehabilitaciju četništva.